Yo, Mr. Boy. Alionekana mwisho kukeleleshwa na watu na kuanza kulia. Alionekana kutoa pale towel kama handkerchifu. Amepotelewa na Dhayo. Tunashangaa. Unatuletea Dhayo unaikosa. Mtu akaulizwa, are you with us? Am I with us? Are you here? akasema Ismani ninja. Akatoa handkerchifu aina ya towel. Na kuonekana akijipanguza huku wimbo ambao ilikuwa kwa akili yake maithori maya. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV, nguraga haha niho muciĩ wĩigwe mucingetwo mũrũ wa Kimani. Rĩu ũyũ nĩguo cai ũrĩa ũragĩtereirwo wa weekend yothe no akuma kũrĩa Ihũra Stadium mwena ũrĩa wa Mũrang'a, rĩrĩa Martin wa Janet aragĩkire gĩcanjama kĩrĩa gĩatigirie aingĩ makĩrakaire. Rĩu Gathemba na Mũthoni wa Kĩrumba canjamũka show gĩbindi gĩtagwo Cai makĩrehe tabarĩra ĩno ya Martin wa Janet kuri andu makiuta maoni mao ng'ũ ĩtwa ta Living Land Onion akauga hapo hakufanya vizuri kabisa. Masi akauga tangu mlete hii chai haki kila wiki ni chai hoge gũtwa tawel akauga atiriri Lovera akauga aina ya tawel if you know you know. Sawa Jiko akauga hawa wanaweza kufanya ukaria titharu tondu aya na makiuma mwaki makaria akauga atiri nilijua tu chai ya leo itakuwa moto kama pasi. Chesa akauga I knew this will happen. Who is watching now? Hana Karaja akauga song ilikuwa kwa akili yake makirira no ni andu makerekereirie kumana na cai wa muthi. Maoni maku ni marĩkũ? Comment no ririkane gushare Miaki na Membe TV.